Orokorera gĩtĩ kĩa bunge na kĩama kĩa Ambassa Southmenti Gideon Kimathi narombete kamiti ya ithurano mĩbaka itigire kĩthurano kĩnene ĩkũrũthĩkana njĩra ya ũma na werũ. Kimathi kũrũkina ũrĩtie akenya marombere nthĩ ĩno nĩkenda kwĩthirwa kũrĩ na kũgarũkana kwa thirikari kũrĩ na ũkiri na thĩrĩ mũtugi kare enacio. Karĩ kagita ga siasa na tukithengera kĩrĩ kĩthurano kĩnene kĩa mweri Jwenana, mũrũĩri gĩtĩ kĩa bunge gĩcigo bunge ya Southmenti na kĩama kĩa Ambassa Gideon Kimathi Mũtwĩri narombete akariba gĩcigo bunge gĩkĩ hamwe na Kenya bonthe gwĩta na mbere kũrombera kĩthurano gĩkĩ kenda gĩkathithĩkana njĩra ya ũma gũtĩkũnjĩri kinya gacaga erĩkũ. Nontu igita rĩ nĩ igita rĩna maana mũno na nĩ igita rĩna ũmũ fulani nikenda nthiguru yetu ikendelea kuprepare kithurano bwega. IEBC ina njukumu nene muno na mwankana ndi tukona IEBC ni kuendelea kuritangwa yo bwega nikenda kwithira kwina free and fair credible elections. Mũkũrũki Kimathi akĩarĩria kũnenkanĩria ũnene kuma kĩrĩ thirikari ya Jubilee ya mũkathe Uhuru Kenyatta kĩrĩ thirikari reke nyuma ya kithurano. Thirikari ya Jubilee ĩgũserve mĩaka 10 and therefore nĩgĩtara thirikari ya Jubilee na ndi yebebere kindogo nikenda thirikari ingire ya Kenya bakathure komba guchukia ushukani. So kwina transition committee ire ya mwankana ndi tugwitikia ni kuthuranira transfer of power nikenda kwithira kwina very smooth transfer ya power kuma kiri Jubilee na kuma gi President Uhuru Kenyatta gwita kiri President Uroka thurene wa Kenya. Naja Southmenti Kimathi na mbere kũria kari tarĩki kenda bakorirwo kũmũthura mũgambi wao kenda kabagambaira na arĩa mbunge nene kũreta mirandi mingi ya witi na mbere. Antu ba Southmenti bukorirwo ni mugambi wenu jawe Gideon Kimathi nontu tarĩki kenda mweri Jwenana kĩrĩa Kenya beri bete bakathure no constituency area tethure mugambi wao mugambi Uroka bagambira kile kagina karaka mwingi consolidated fund national treasury through parliament nikenda tukomba kuona allocations nyingi tutikarira na CDF so bwikie ni mugambi nchamba urogeta tutetere amikishua mbanje tikithithua Southmenti nenenkeri very special allocations ya barabara ya wandekani na mantu yange ya jauchi andoje dams nikenda tutirira na CDF no to CDF ake ewete umba ukulia Southmenti une mbea minimum era uninkwenda gutigira wananchi ba Southmenti na management committees mbetenkaringe muru na ara ura Nairobi. Kuma gĩcigo bunge ya Southmenti ngiripotera Ndeto cia Werũ rakwa riitwa ni Mũtugi Kare.